Om Swastiastu. Inggih rajang siang aturang titiang majaring dedane sareng sami sapuna pigatra ring rahina sane mangkin. Nika biasa, nika pasti acting tiang sok-sokan nggih. Nah, sane tepatnya nih punika. Halo. Rahajeng siang dedane sareng sami sapuna pigatra. Hah? Sapuna pigatra? Pasti ka becik-becik mantan ge. Nih, ring raina sane mangkin titiang Ayu Diastuti bekel masa manis Ayu Widara Gunung jagi nyarengin ide dane. Sampun suwe sampun titiang nenten mekarya sani kawastanin video napi mesatu Bali pasti ketiang pasti kangen nih kemawinan di dana serang. Nah, sani mangkin jagi ngaturang satu Bali. Nah, tema sani mangkin pas fajan nggih pas pisan duaning ring sani secara puniki jagi napi Saraswati nggih Kajeng Bubuk utawi Saraswati nika mawinan titiang Ayu Widiastuti bekel masa manis Ayu Widara Gunung jagi ngaturang majangri idedane sane satwa punika identik ampil nyerempet-nyerempet perendekan punika nanten lian inggih punika satwa runtuh nyani watu gunung idedane sareng sami sekedin napi daging satwane punika tetap sarang titiang. Bah, inggih dedane sarang sami ring dijeki megenah ring rahina sana mangkin. Aduh sakit kakinya. Mangda tetap semangat titiang mekarya video-video puniki titiang lunas dumun. Semangat dedane sarang sami nggih. Pantun. Mana pantunnya? Genten nggih. Malah titiang tetap semangat titiang state jadi nguneng ayang pantun titiang punika. Pantunnya nenten lian inggih punika. Pak Anton makan kedong-dong, para penonton tepuk tangan dong. Titiang pastika setatang lungsur geng rena pengampura pradewenten iwang rikalaning titiang mungkah sapunika taler malih jebos rikalaning titiang nguacen satuane punika titiang lungsur geng rena pengampura duaning titiang kawi muda akeh pisan keiwangan titiang nggih. Duaning sapunika langsung ke mantan cikidat. Halo. Inggih idedane sareng sami seniwang yang titiang. Nah, sani mangkin titiang sampun ring meja siar titiang, ring redaksi siar titiang, sani mangkin titiang megenah ring Balai Serbaguna Desa Penebel. Idedane titiang sareng sami. Nah, satu sani titiang baktang ring rahina sani mangkin memurde satwa runtuh watu gunung. Sekedin api daging satuane punika nika mawinan ngiring sarang-sarang biar saya saksikan nae. Nah, mangda keundingin satu puniki titiang ngambil saking blogspot www.mantrahindu.com. Nah, saking Noven Sugiarta sani keunggah ring 12 Oktober wakse kalih tali 15. Kecerita ring jagat Jambu Dwipe wenten anak kelintang sakti mepesengan sang watu gunung. Sane mangkin sang watu gunung lunge ke jagat Kunda Dwipe ring jagat Kunda Dwipe madeg agung Diah Sinte kelok tahayu kadi sang yang ratih. Diah Sinte metaken sareng watu gunung. Sang watu gunung dados tembe rauh meriki napi sane kebuatan. Sang watu gunung raris nyawis tiang rauh meriki nunas kayun adi mangdeledang ngayahin beli anggen beli rabi.
Dia sinte makesiap mireng sang watu gunung kadia sapunike raris ide nyawis. Uduh sang watu gunung titiang sampun medue rabi mepesengan sang kula giri. Sane mangkin ide sedang nangun semedi ring pucak gunung Himalaya. Janten kawon pisan titiang prade mangkin titiang merabian ring dewa. Titiang larang pati brate setia brate ma alaki rabi. Sang watu gunung raris nyawis Dewi Sinta. Dewi Sinta ada adi liunang munyi ulian alus beli maswake adi tusingnya. Maka pemuput kewentenane punike raris sang watu gunung nyaup dia site. Patih agung kunda dwipe nyingak. Gustin nyane keplegandang raris ngatag wadwe. Wadwane rauh ngerejek sang watu gunung akas kadiwaje. Tan silah selurin senjata sakesiki pengrejeke kepantigang turakeh sane ngemasin padem. Sapuni ketaler patih kunda dwipe ngemasin sede. Santukan nenten wenten ngawirangang malih wau raris dia sinte kayun merabian sareng sang watu gunung. Kecerita yang sane bangkin nuju dina anu genit prabun sang watu gunung. Dia site kanikayang mangdeng rereh kutune. Dia sinte ngantenang ring dhuwur sang watu gunung mendaging codet. Dia sinte raris metakon. Kenenapi dhuwur beline ados dados codet? Sang watu gunung raris nyawis. Pidan dugas beli nu cerik, beli nakal gati, lantas biang beline pedih, ngaut siut, sehase ngetok dhuwur beline, ento kerana mebiket codet cara jani. Wau wasapunike baos ide sang watu gunung raris premangkin dia site mecepel lemet sahe nangis sigsigan. Inggih ratu yang betara saking ring titiang nunasije mangda titiang preside kecunduk ring pianak titiang. Nanging dan sida kecunduk raris mangkin iratus wece ngayundukang titiang ring pianak titiangipun sakewanten mesedane gamya gemana. Raris ide mewacana ring sang watu gunung. Uduh cening sang watu gunung sujatine cening mula putran biang, cening lekadang biang di tengah alase. Meta-meto lantas cening bakat getok biang dhuwur ceninge aji siut ente tema kewiwitan cening ninggalin biang. Sang watu gunung raris nyawis. Yen yukti tiang putran ibu, dados ibu nangis. Napike ibu nangis sangkaning sedih ngelekadang tiang di tengah alase.
Napi keh ibu nangis sangkaning sedih merabian aja oke. Mangkin titiang ngaturang ring ibu. Dasar anak merabian sangkaning tresne pada tresne. Nah, tiang tresne ring ibu. Nike anggen tiang dasar merabian. Mangkin cutet ibu tetep anggen titiang rabi. Asa punike baos sang watu gunung. Ten merasa pari laksanane iwang pisan. Puput mebaos raris sang watu gunung lunge ke taman. Kala punike rauh raris maha resi narade saking singit. Uduh cening dia site. Nire kangen nyingak ragan ceninge. Jani nire mang cening jalan apang biad mesomahan ngajak pianak. Resi narade raris kisi-kisi mebaos ring dia site. Puput mepaice pemargi raris resi narade mewali ke swarga. Dia sinte raris ngungsi sang watu gunung ring taman sari. Beli sang watu gunung. Ampura titiang nuni mebebaos cauh-cauh antuk manah titiang uyang sangkaning titiang idam. Sane idamang titiang. Dewi Sri jagi anggen titiang penyeroan yen yukti beli sayang ring titiang. Durus rerahang tiang Dewi Sri premangkin yening ten poleh pecikan titiang padem. Asa punike baos Dewi Sri sekadi yukti pisan. Sang watu gunung nenten uning punike naya sane singit. Raris mawacana. Adi ada je bantes Dewi Sri aukun. Kadirase onye je rabin betara arsayang adi mula alihang beli. Puput membawa sekadiasa punike raris sang watu gunung nuju ke Wisnu Loka. Dan kacerita yang pemargin ide saget sampun rauh ring Wisnu Loka. Ide sang yang Wisnu nyangre sang watu gunung. Uduh watu gunung dadi tumben tekemai apa pada buatang. Sang watu gunung raris nyawis. Yukti kadibaosi ratu. Tiang rauh meriki wenten sane jagi tuna sang titiang. Titiang lungsur rabini ratu Dewi Sri. Jaga anggen titiang penyeruan ngayahin rabin titiang Dewi Sinte. Wawa sapunike baos sang watu gunung dan sipi dukan sang yang Wisnu. Ih cai watu gunung. Sajan cai jelema tan petutur. Meme aning lekadang tusing bungang nganggon somah. Iba mula jelema ngletehin jagat. Jani mai ngaduk-ngaduk sandang dosani bani jani. Puput membawa sasapunike raris sang yang Wisnu mentangang lengkat. Nitis kantas sang watu gunung antuk cakra. Cakrane raris kelepas. Metu teje kaditatit. Kante sang watu gunung keni. Sakewanten akedik ninten goret. Sang watu gunung raris ngamuk. Ide sang yang Wisnu nenten side nangkepin kawesi sanide watu gunung. Sang yang Wisnu keciwa pisan. Ih yang Wisnu ane jani. Sawireh sube sanje. Pang kai ibe mekena
sakewala yen buen manis semengan anu ibe kukuh tu sing mang Dewi Sri ditu mare urip ibe bancut kae. Asa punika baos sang watu gunung raris mewali ke buana. Kecerita mangkin dia sinte mirenggatra indek ide sang yang Wisnu sane kuciwa. Dia sinte sungsut pisan raris rauh begawan lumangalang singit pisan kewentenannya nih. Ide ngicen naya upaya ring dia sinte sepuput sapunika raris begawan lumangalang nyruti rupa dados kekawa tur ngeranjing ring gedong genah sang watu gunung mekolem ring langit-langit gedonge kekawa manglayut. Nenten suwe raris rauh sang watu gunung dia sinte nyangre saha kenyam manis nuntun sang watu gunung ke gedonge. Sampun rauh ring gedonge raris dia sinte matur, beli titiang sampun mirenggatra beli jaya ring rananggana. Sakewanten manah titiang ibu nenten keh benjang beli neka sorange oleh Yang Wisnu. Sang watu gunung ice merasa keandapang pisan kawisesane raris sida ice ngerike. Beh adi mirip adi tu sing nawang kewisesan beli anak man paice saking ide betara siwa beli sing kalah seluring senjata sing kalah raksasa sing kalah manusia yadin dewata mekejang sakewala ane ngalahang beli tuah besik buen pidan je ada pauku dan satria tenggek ne bedawang yadiastu nempas ente marenyi dayang ngalahang beli tegerang kenah-kenahang dija ada pauku dan buka keto. Kekawa sampun poleh panelik imasa raris macluwis lunga ke Jaba. Ring Jaba raris ide nyruti rupa malih dados begawan lumangalang. Tur gegeson ide ngaturang panelik imasa ring ide Yang Wisnu. Kecerita benjang semengne sang watu gunung sampun rauh ring Wisnu loka. Wisnu enggalang jani serahang Dewi Sri ken kae yen jani tu sing serahang sing bungang ibe mati. Asa punika pengenyak sang watu gunung sang Yang Wisnu nunggalatnyana raris nyruti rupa dados satria maulu bedawang. Mesenjata kuku ngerayap sang watu gunung kagiat ngaksi pawakan sane tawah punika sane mula jagi ngasorang sang watu gunung. Ngeraris sang watu gunung melaib nanging presida kegembel oleh pemurtin ide sang Yang Wisnu. Jag premangkin sang watu gunung lemet kawisesane buka bancut sang Yang Wisnu rarik makeraris mantigang sang watu gunung. Sang watu gunung mapelisahan ring pertiwi dawag sang watu gunung runtuh ring pertiwi ring dina redite kliwon wuku watu gunung. Nah punika sane mawinan ring dina punika kucap runtuh watu gunung. Bencang semeng ring rahina soma umanis watu gunung. Wau raris sang watu gunung seda. Dina sedanyane sang watu gunung kewastanin kocap candung watang. Raris benjang yane ring dina anggara paing watu gunung. Rauh begawan lumangalang
Dukanida ten sipi raris layon sang watu gunung kepain midahan sareng dewatane sami. Nah punika sane mawinan dina punika kocap dina paid-paidan. Ring dina Buddha paon wuku watu gunung raris rauh begawan Buddha ide ulas asih nyingak yang watu gunung raris ide ngurip sang watu gunung. Dina punika raris kaucap dina urip sakewanten wau maurip aja bos raris rauh yang Wisnu malih sang yang watu gunung kepada mang. Ide begawan Wrespati ring dina Wrespati wage watu gunung rauh raris ulas asih nyingak taler raris malih ngurip sang watu gunung. Watu gunung poleh mateg-tegan aja bos. Nah nike mawinan duk rahina punika kocap rahina peneg-tegan rauh raris sang yang Wisnu malih ngemadamang sang yang watu gunung. Benjang nyane ring rahina sukre klion wuku watu gunung raris sang yang siwa wenten lugre. Dewa yang Wisnu nira ngideh ken idewa suut je idewa bendu teken sang watu gunung depang je ia enu hidup apang ada anggon pinget oleh panjake di mercepada ia jelema punyah ban ririhe kelintang. Sang yang Wisnu ngiring baos ide sang yang siwa raris ide mewali kadi jati mula. Sang yang Wisnu raris mawacana cai watu gunung keme cai kebuana tuntun panjak cai ne apang tusing punyah ulian kedua gan buka cai. Sapunika raris pemuput pebaos ide sang yang Wisnu sang yang watu gunung raris kesambatang punika taler rabin lan pengabih watu gunung sami sane menglelana ring ambare dados wuku. Ketah nyane wenten 3 dasa wastan wuku nyane ngawit saking sintel lan landep punika rabin sang yang watu gunung. Wus punika ukir pinaka aji sang yang watu gunung dumun sane mapesengan sang Kulagiri. Lan tu raris kulantir tolu gumreg warigadian julung wangi medang kuman matal uye menail perang bakat bale ugu wayang kulau miwah dukut punika sami sang Prabu sane kekasorang oleh watu gunung raris keanggen patih ngabih linggih ide tur bacakan wuku sane kapinguntat panjak ke raris mekarya pakeleng nguntap sang yang ngaji Saraswati nunas ice mangde nenten punyah sangkaning keweruhan utawi pengetahuan sekadi sang watu gunung. Sang yang ngaji Saraswati asung lugrahe tedun nuntun panjake ring dina sanis cara watu gunungi punika sane ngawinang ring dina punika kecap rainan Saraswati. Ring redite paing sinte semeng sedurung endang sang surya panjake melukat mebersih ring pancoran toya utawi anak-anakan utawi toya anyakan ya diastun taler ring segara nunas tirta keweruhan sane kesiratang oleh ide sang yang ngaji Saraswati punika te mawinan ring dina punika raris kocap dina banyu pinaro. Inggih dedane sareng sami wanta sapunika sane presida titiang uningayang ring rahina sane mangkin parindikan satwa sane memurda runtuh watu gunung. Inggih dedane sareng sami wanta sapunika sane presida titiang uningayang ring rahina sane mangkin titiang ayu destuti bekul masa manis nglungsur ageng pengampura pradawenten iwang atur titiang. Rikalaning titiang wacan satwa punika wenten akeh wacana ris sejeroning krunel ris sejeroning
Lengkara sane iwang sane mekapluk batis pasti ke titiang lungsur geng rena pengampura ge. Sedurung lantur, mangda tetap titiang semangat, Pak Anton makan kedong dong. Penonton tepuk tangan dong. Tinggi didani serang kami. Wanta sapunika maka pemuputatur titiang lugrayang titiang ngaturang pramesanti. Ayu destuti bekul masa manis ayu widara gunung lungsur geng rena pengampura. Maka wasanane atur tiang ngiring sarang-sarang ngaturang pramesanti. Om Santi 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 Om.